Mithikali Nturi uria ukuruira giti kio ngavana kithurano kia 2027 ameneretie bunene ngavana wa Thaiji Mutumantu Ithinkia akiuga we na atongeria bangi Bamiru ni baremetwe kuthangikira mukari uria ukubatara. Akiuga kinya Thaiji atongeria bangi barigembe ngavana Mutuma we ari Nairobi onto ethirwa akigwatanira na atongeria bangi kwariria na kinya guchwantaira ya kuthiria thina ya maitha iria Jamiru ni ari ankuruki ethiritwe akithukira kinya munini wa rais na kuga bekire wira nebwa kuthiria thina eje ya maitha ende ataingia wira nebubu akimuria gutigana na rwaria ruti na matunda na arite ngugi ire kuoneka. Mutugikare na rugonoru Muthenya Jwanarua kore ntuko ya ukongwira roje nthigurune na kiatho kinene kiuthithikite mirigene ya igembe Miru na ndi Mithikali Nturi muruirigite kiongavana kaunti je akiaria kanisa-ini ya CMS Murika nethirite akimeneria ngavana Mutumantu Ithinkia ni untu bagutira kiatho-ini giki akiuga nikiuri na atongeria ba thirikari nene na kubati kugita akarungama gatetera Mumiru mono kirithinere mirumirite Thaiji ya maitha jaria jakwiyandithia na kinya kuraga kari mirigene ya Nyambene na Buri. Ati mtu sasa yeye kwake kumevamiwa, kuko na wageni kule Igembe North, watu wa kutoka nje wamekuja story ati saa hii yeye atamelala kule Nairobi na kinyere ni animuni ari Hii kazi ya ungavana inataka mwanaume ako kamili, amejaa na anajua kile anafanya. Owanto bora Igembe North raiko ni International Water Day kwa kuara na no weyo kaunga maimara kama ntomurume okario wakora to akubwa dewi kwa ibwegete amurengeti Nairobi omami anto bakethira Kingiri Nturi norotete ndipi kithure kindiki nikira raugire na kamatithwe mutaraba jo maitha akiuga akathirania na bo Nturi akiuga kindiki ndiria ari waziri ukaria bwandene na remero ukanda na maitha na nande akiuga Miru bate kwenda kuigwa ndwaria tiga akikuona matagare je karika. Nimesikia soprano alikuwa hapa jana kule Mwichiune hadi hii maneno nimerundi niachieni hii maneno niyo mtafanya. Wewe soprano ulikuwa waziri wa interior tukiwa na wewe na nikakwambia hii shinda ya kule Igembe North kile unataka. Wakati tulipokuita tukubaliane tuweze mambo ikome, uliconcentrate Mbaringo, Bomet na kule kwingine ukasahau na Miru ndugu zako. Sasa hii unakuja kutuambia ni utamalizana watu, tumefika watu 2000, unatuambia nini? Wacha kutueleza, fanya ionekane tuone yamefanyika. Nkurukiri Nturi na meneretia bunge Bamiru nikiria kuganoka bakudira tumemene tore akari bethirite bakirira na bunge bau akiuga ni berwe inya ni mukari ya kubakaria indi wakiuga agaikie gamba kotini mbere ya tariki 5 mweri Jwena kenda karibara batete uturo baithukiri ni maithanja chao chikomba kwithira chikiriwa owamona kurewa ng'ombe ira chithirite ikiwa kuma mwankene jwa ngiri 2020. Naona sasa wabunge wengine wakisema hatutakuwa na serikali tutamu tutahacha nayo kama hamufanyi. You are only saying na mdomo. You must demonstrate by action ya kwamba you are serious na sio kuchukilia watu maanani. Before tarehe 5 mwezi wa 4 tutakuwa nimewakilisha kesi kotini kuhakikisha watu wale kutoka 2022 wamepoteza mali yao, wamepoteza maisha ya wapendwa wao na ile uhalifu wote umefanyika. Naenda kotini kuhakikisha hizo familia sinapewa findia. Muthieneri Nturi na ugite ngavana Ithinkia na kubanga wiki Njuri Ncheke ikarone bia raisi akiuga bobote umbikana na Njuri Ncheke bati kuonerwo ikarone biao na akiuga Mutumati na katharika ukamata Njuri Ncheke akiuga we niwe mwaria wao na niwe wikirirwo bwe ngavana we winkorobo wa mbere utena kaoga Njuri kia thithia atia kia karirwo inkorombo
wo kare tanto ba ikikora hichi we akuru banjori we wo ini msemaji onjori ncheke rotano rutukilana irua kombo tano no ntwe mukuru gathe muyoku akare otano re wo kugwa imuthaka no ntwe na tani haya iwezekani ndoringi anditire njori na namba thire unwe babokwa ende wewe nkurumbu wekaije kaga nini so tiomba kugwa kwa unjiro wiji otiyo kumea wikaije na rutano kana kirira kya mukuru kya baba amami era mami gitumba kwa transfer kiwe kimantune ya ke report rande to shewero weekendi re kwa rieto ni motuge kare